Halal Bihalal dan Rakor Gerakan Pramuka Kuarcap Kabupaten Pati tahun 2024. Di Joglo Pandu Pragola Pati. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha. Ampuni ya Allah, hamba bertaubat, bimbing langkah diri meraih ridhomu, sirnakan prasangka buruk dari dalam hatiku dan sesamaku. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina